nabonye byinshi kandi nabonye byinshi neza kwijwi Rishya TV ivugira muri Australia kuri channel ya YouTube muri kumwe na mugenzi Paiko ngira ngo mbibutse no gukanda subscribe kugira ngo muzajye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu byose tubagezaho. Muri iki cyumweru byari bishyushye kwa ruguhangana gukomeye hagati ya Donald Trump na Kamala Harris mu matora ya Amerika bashaka Perezida uzayobora Amerika wa 47. Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublike yegukanye umwanya w'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba Perezida wa 47 w'iki gihugu. Ibi byemejwe kuri uyu wa gatatu aho yahigitse abo bari bahanganye cyane cyane Kamala Harris w'ishyaka ry'abademokrate. Ni nyuma yo kubona amajwi ya Electoral College 277 mu gihe Kamala Harris yari afite 228. Nubwo amajwi yari akiri kubarurwa, Donald Trump yari yamaze kwegukana amajwi ya Electoral College 270 asabwa kugira ngo umuntu atsinde amatora y'umukuru w'igihugu muri Amerika. Trump wigeze kuyobora Amerika hagati ya 2016 na 2021 agarutse mu biro bya Perezida wa Amerika White House nyuma y'urugamba rukomeye rwo kwiyamamaza rwatumye asimbuka urupfu inshuro ebyiri mu mezi anashize. So intore wa Trump rero yo kwiyamamaza ngo ni ugusubiza Amerika icyubahiro yahoranye. Make America great again. Inshuro zose Donald Trump yagiye yiyamamaza yagiye avuga ko gusubiza Amerika icyubahiro bizaca mu guhagarika kwivanga mu bibera ahandi, imbaraga zigashyirwa mu kubaka Amerika ikaba ikigega cy'isi, abanyamerika bakongera bakabona akazi n'ubuzima bwiza. Akigera ku butegetsi, Donald Trump yahise yizeza abantu ko agiye guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine imaze imyaka 3, ngo kuko kuri we ntabwo yumva uburyo Amerika akwiriye gusohora miliyari z'amadolari ya buri munsi ngo irafasha Ukraine mu gihe abaturage bayo bicira isazi mu jisho. Donald Trump kandi yavuze ko ikimuraje inshinga ari ugufasha abashaka gushinga inganda muri Amerika ndetse n'abasanzwe baziha afite ngo kugira ngo bakore ibintu byinshi kandi biciriritse abaturage bashobora kuba babonera ubushobozi ngo bityo babone akazi kandi bahahe bitabagoye. Bamwe mu bayobozi b'ibihugu barimo Antony Albanese Minisitiri w'intebe wa Australia hamwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bagiye bashimira Donald Trump ku ntsinzi ye yagize mu matora y'umukuru w'igihugu wa Amerika. Minisitiri w'intebe wa Australia yashimiye Donald Trump ku ntsinzi y'amateka mu matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yizeza ko umubano wa Amerika na Australia uzakomeza gutera imbere. Yagize ati leta yacu izakorana bya hafi n'ubuyobozi bushya bwa Donald Trump kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyiza by'ubufatanye bukomeye mu by'ubukungu. Yongeyeho ati Australia na Amerika ni inshuti za kera kandi ni inshuti nyakuri. Ati ibihugu byacu bifitanye amateka yo kwitanga bisangiye, harimo no kubahiriza indangagaciro zihuriweho kandi cyane cyane harimo no kubahana no gukundana hagati y'abaturage bacu. Ati ntegereje kuvugana na Perezida Trump no gukorana nawe mu nyungu za buri bihugu byacu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yagize icyo avuga ku ntsinzi ya Donald Trump, aho yashimiye Donald Trump watsindiye kuba Perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amwizeza ubufatanye bugamije inyungu hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka iri imbere. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu Ugushyingo 2024, ubwo hari kuwa gatatu ubwo Donald Trump yari amaze gutsindira kuba Perezida wa Amerika, Perezida Kagame yavuze ko Guverinoma y'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange bashimira Trump ku ntsinzi y'amateka yagize akaba Perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Paul Kagame yanditse agira ati ubutumwa bwawe busobanutse bwahoze ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikwiye kuba umufatanyabikorwa w'amahitamo, uhamagarira abandi kuyifatiraho urugero aho kubahatira kubona ibintu nkayo no kubaho nkayo.
ati ndashaka rero gukorana nawe mu nyungu rusange z'ibihugu byombi mu myaka iri imbere. And this one's for the mums and dads. Social media is doing harm to our kids, and I'm calling time on it. Mu yandi makuru Guverinoma ya Australia iteganya kubuza abana bafite munsi y'imyaka 16 gukoresha imbuga nkoranyambaga. Antony Albanese Minister w'intebe wa Australia avuga ko yagishije inama ababyeyi n'abashinzwe imbuga nkoranyambaga n'inzobere ku bijyanye n'ibi. Guverinoma ya Australia ivuga ko izashyira amategeko yo ku rwego mpuzamahanga azabuza abana bafite munsi y'imyaka 16 gukoresha imbuga nkoranyambaga. Antony Albanese yavuze ko kandi ayo mategeko ateganywa hazashyikirizwa inteko ishinga amategeko mu cyumweru gitaha agamije kugabanya ingaruka mbi imbuga nkoranyambaga zifite ku bana bari munsi y'imyaka 16. Minisitiri w'intebe Antony Albanese yagize ati ni kubw'ineza yanyu babyeyi, ati nanjye ndahangayitse cyane ku mutekano w'abana bacu bari kuri internet, ati ndashaka ko imiryango yo muri Australia imenya ko guverinoma iri kumwe namwe. Albanese yavuze ko ababishinzwe ari bo bayobozi b'inzego za internet muri Australia bazwi ku izina rya Safety Commissioner bazashyira mu bikorwa ayo mategeko. Aya mategeko kandi hazatangira gushyirwa mu bikorwa nyuma y'umwaka amaze kwemezwa mu gihe azaba ari gusuzumwa. Aha dusoreje amakuru yacu rero y'ingenzi yaranze kino cyumweru. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro ijwi Rishya TV bagezaho. Mwari kumwe na mugenzi Paiko hano muri Australia, aho mudukurikiranira kuri channel ya YouTube. Mugubwe neza na hejo.